Wow. Ngoja kidogo kwa heshima. Tuina ageni aitu agitio. Aria moka maumagaritie mheshimiwa Ann. Kuma okuria mwena wa Yata. Na our chief guest witu ni akinyire tene na Ngai witu aramurathima muno na nguonaga ni gitio giki giothe itanamba kuhe mugeni witu wa gitio mujitikirie he muratwa mwe witu kuma kuria gwa Petans Driving School and Computer College irugamirirwe ni munene wakwa nyendete muno witagwo Mr. Thomas kuma kuria gwa Petans nigetha Thomas arikia guka haha negera kanya gaka ageni aitu agitio matongoretio ni our chief guest nigetha turugame na neri tuthie tucoke rwimbo-ini na gitio kinene DJ aba tugeithie baba Thomas ko tugeithie Roiro Roiro irocekete riri Ngai nda disappointaga. God will never disappoint. Hallelujah. DJ Oyo aimete kuria gwa Petans Driving School. Wenewe Ngai uta disappointaga. Ngai mutunya maruri. Ngai woiwoiro ni tha. Wenewe Ngai uta disappointaga. Ngai mutunya maruri. Ngai woiwoiro ni tha. Wanererwo kendo wanererwo mbeca uka disappointwo. DJ hihi moro na mware wanererwo kendo wanererwo mbeca uka disappointwo. Wanererwo wira uka disappointwo na Ngai akwirira kendo ucio nda disappointaga. Wow, Ngai witu nda disappointaga na nigetha DJ akorwo hariria rwimbo ruu wabikenera Judy Masira. Guys,
rugithe ti rwega ukahaha we na